Kei te tāria tonutia te whakatau e pāna ki ngā mātua o te kōtiro i tūkino hiarawatia i Waitākere. No te ata nei i tū atu ai te tokorua ki mua i te kōti ārohe o Waitākere. Heoi, he mea whakatārewa te whakatau e pāna ki te wā tuku i a rāua mo te ahiahi tonu nei. Kei te noho tapu tonu ngā ingoa o ngā mātua kei mōhiotia te tamaiti nā rāua nei i tūkino. Heoi, ko te kōrero a te roia o te māma i te rā nei, kua whai āwhina ngā mātua i te whānau o Waipareira. Ina nahi, ka haere mai e nei tokorua ki te kōrero ki au. Aha oku nei whakaro. Kore ko te mōhio ki ngā mamahe i haere ki roto i tēnei o tō toku nei ngākau. Engari, me tau toko. Kua kotahi marama mai te wā i kite ai te kōtiro e iwa noa ona tau i tētahi kāpata e huna ana. Ka mutu kapi katoa ana tōna tinana i te whara. I tēnei wā kei te tiakina te kōtiro nei e ngā prihimana, he nui ngā perehana krihimete kua haria ki a rātou hei koha mā te kōtiro.